Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bardoron inshaalloh خوبین. الحمدلله ما کار تمام کردیم روزش دا. خواستم یک حدیثی که انس ابن مالک روایت میکنه میگه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت ایمان شما کامل نمیشود تا اون دمی که چیزی که به خودت نیت داری به برادرت هم نیت میکنی. هر چیزی نیکی را هر خوبی که به خودت میخوای همون باید به برادرت نیت بکنی که همون هم خوب بشه. چه خیلی خودت میخوای موفقیت با برادر تمامی را بخوانه اما چیکار میکنیم میخوایم خود موفق بشیم برادرمون پس بشه برادرمون ایمو بالا نگذره این چیه این ایمانی مو دا پرابلم ای این دل سیاه چه خیلی پیامبر سلام گفت که در انسان یک گوشپاره است اگر او گوشپاره سیاه بشه همه اعضای بدن عملاش سیاه میشه مثلا او گوشپاره را با ایمان کامل با ذکر الله با عبادت پاک میکنی که قلب عملت پاک شود و پیامبر گفت ایمان شما کامل نمیشه که چیزی که به خودت نیت کردی به برادرت هم نیت کنی. عجب دنیا شده است. در پیش ما خنده و از قفامون او گرجت ترساندن. سبحان الله. راستیگه بردارو دین یک بیگانی کمتر غضبی شدیم دین زنگ موزدن. یک دو سه تا بانون بچهای کوچه از نوع دیگه مردم گپ میزنن خچون کیم کی میگیرن ما را زنگ زدن. سبحان الله. به نهایت حیران شدم به نهایت غضبناک شدم و دین خما قپیدم و روز گفتم که یک حدیث بگم با همو نامردایی که با نام خچون مردک میگیرن این قدیل گرده دارن این قه خولیگن این قه گرینی نمیدونم شما را کی گفته که مرا زنگ بزنین بترسانین شما واد ریزنه غلده من خیلی بچه من اسپارتسمنتم نه گرینیم یکی من الحمدلله از مرگ از او گرجتای شما که مرا میبرین جنگل کورچا میزنین میبرین نمیکار میکنین من چیزا نمیترسم فهمید برادر عزیز این چیزا را کتیا انسانی بگه که ایمانش ضعیفه چیکار میگی نام برای چی میگی من رمش نام دارم دودار من رمش کوساکا ما کتی کالون ترا ایتای خونه نگاه که ایتای خونه ترا از کار دادگیم ترا вообще کنه که قچیده جگاب نزن تو میبچ اینجا برایچکو یا گالان سرته سخم خیلی نرвия کی میریم خیلی میبرداره میبره کمپوش همه درونه گفتم ولی صبر کنه برایچکو عزیز نوجوان مرد که گلاسویش گوش کردن اونجا با 20 گپ زدگی ما وشانا پارتفتم موترا میبرداره موترا نمیچ میکنیم سبحان الله شما موقع دل گرد دارین او قلاف زدی گرینگی کدی موترا میبرداره ماترا گفتم بیا آدرس بگو من خودم پیشت میام نه که تو نامردی تا همینجا مرا میبینی میدونم کسی ترا زنگ زدگی گفتگی که مثلا احمد به ترسون که موترا میبرداره میخوام ما بار دیگه میگم تو مردک میشیدی تو آدرس زدی نروی میکردی من پیش تو می اومدم که تو گپ میزدم با گپ زنی مرا میبردارین مرا خیل میکنین مرا برداشتن در کورس من خودم پیش شما میام و ببینین که کی را میبرداره شما نوجوان مردین شما خیلی نامردین که زورتون فقط از سر توجیک میزنه و یا شغال دیگه زنگ میزنه که به ترسونش که تیما دل زید نکنه من لوبوی تیمایی که ناحق باشه من لزید میکنم و اش که نامردین برای پول برای گپ از ناموس از ایمان از ملت توجیک میروه ما الحمدلله یگان وقت نمیترسم وقتی که ایمانی مرا ناموسی مرا ملتی مرا یک از خیانت میکنه ما دا کنسا میرم اگر اوجد مرا بکشم سبحان الله خطا لف میزنی اوست محکم میکنی گرینی میگیری خطا نام دیگه کسا میگی تا اگر مردک میشدی نام خطا میگیری تا ایپشتی ویس مردمی میگی ما از بدخشانم مردم بدخشان انشالله خیلی نامردا رنگی تر خچون بیان در کنو چو میزنن فهمیدی انسانی عاقل بچه با سواد گرامد نی زنگ میزنه میگه گوش که برادر بیا بشیم و یک گپ زنیم کتیت خیلی اوگراجات که کدی کارا بک دلارا بک воздух гап назан ҳозирои ки биён мара бизанан мегум молодец ти на слова ответил ҷои май намиҷай хонаи май намиҷай 24 соат мара любой хел метавонӣ қапида ти дела кати нишон битаи хеле воздухан наша мардак лавз дора ти мардак нест ти я мирғӣ фаҳмидӣ кадоми аст шумо ку дух надорен хе биёин ана глаз гап занин вақти воздух гап мезанӣ ки хеле мекунем ха амал ка действия ки одамо тарои ки ё худат биёин ҷози ҷои кори ма кати ма глаз на глаз гап зан ё ки ку мара ячи навридид ки ма мегум молодец не ки шумо номарден шумо ку аз пишти номард гап мезанед ва ранги шағол мегрезен шумо я одами заифа миёвен медонен ки ҳеҷ канал дора бечора агон рабатия гап ба мерен амура гнабид мекунен амура унижат мекунен шумо намиха кор кардан метонед шумо вообще шуморо муъмин гуфтан дуруст нест сабаби ки шумо ку як аузу билла ай пишти ким кадом намедонам ким ки мехезен гап мезанем ман даже амрӯз рафтам масҷид
ҷое ки номус ай миллати тоҷик доғистонӣ кати қирғиз гап зад ҳама устоҳо хаб будам ман хестам кати доғистонӣ тоҷик ҷанг шидам дар дуруни мачик ҳам доғистонӣ кати ҳам қирғиз кати бо устоҳои тоҷик хестам пишти қирғиз агиртам ман аз пишти вест миллати ки дар пул мачит сагам ман хестам гап задам ман аз мачит биромадам ира ҳама ҳамҷа шоҳидон медонад чихе ман кати доғистонӣ кати қирғиз гап задам бо тоҷикои хумон кати чихе гап задам просто обидно дар чия ки дар 28 соли ҳаётам ягон кас ман кати хеле угражад мотра кофтесем ох шумо мара мема ягон кас кати агар неправильный подход кунам мара бага аҳмад ту неправильный кам хеле кади ман виноват бошам ман 10 бор бахшиш мепурсам ё ман меом вақти шумо номардод занг заден ман гуфтам адресо партем ман пеш шумо меом шумо хеле тарсондан кати ранги ҳамун бобоҷони аузубилла руш сия аки бо шуморо партовчаса када ки ман битарсам эй аузубилла айн бобоҷон ту худат биё ман мачит биём ку ман просто ку ты уже вообще ты гузаронди да ты мардак набудай ты номард будай чихеле ки гибека чанд бор занг зади тарсонди ки ва зурат нарасид бо аки рӯзи сиё бомарад чӣ кадаси охир рӯзи сиё бадбахт ман айти наметарсам на аю одамот меназим ата одамоте ки вақтум ҷото напартоен дига ридан ба худо ман дига намедонам чӣ бигум рӯи хеле одаму сиёхи мунофиқи рихан да ва алейкум салом рампур лаба چیکار کردم؟ جواب میگه گوش کن تو چیکار کردی؟ دهان تنها جیکو خگاب زاوزی من میام پشت گیجو بیام اکا چهار گوش کنه استغفر الله ای مردک او خیچ حالته بسته سخت جواب میتی آزی پتایی دو درکو نگاه ترا چه سریچاد میکنه مایلا تو ما بگوز عزیز ما همجا دمو гапзанӣ ду номере ку ам ду номер мара занг задагиам ҳамиҷа дастойни одам кадоме ҳаста ҳами овозои ҳамиро мешиносам ҳами номерора эҳтиромона хоҳиш мекунам бародаро ако агар ин қадар баномус бошен ё гарени мара задивят кардагиам ман ҳамин қайки ақорат накардам барои номардам гуфтам ман ягон ақоратшон накардам ҳамин қа гап задам ака гуфта гап задам ки ман пеши ҳам ё бирам ман ягон ақоратшон накардам ё слишком нисбати ман гапҳои ноҷо гуфтанд бисёр гапҳои қабеҳ гуфтанд эҳтиромона хоҳиш мекунам кадоми дастойни патсана кадоми дастойни бародара дастойни ки ҳамиёро мешиноса ҳарди номерош ҳаст аз барои аллоҳ ҳамиёро биёвен ва иёра просто так мондан дар кор нестай ба ин коршон немиха хоҳиш дорам тамом аллоҳ нигаҳдортон